Porsche BH je kompanija koja je jaka, koja je stabilna, koja sasvim sigurno gleda naprijed i ovo vrijeme i ova pandemija će sasvim sigurno proći, zato mi gledamo stvarno optimistično unaprijed, a zaista u tom optimizmu imamo sigurno i dobar razlog i dobru bazu, dobar temelj. Jedna od tih sigurno je marka Porsche koja u Bosni i Hercegovini stvarno pravi jedan izuzetno dobar rezultat. Agregati su optimizirani, podignuta je svijest što se tiče hibridnih modela i agregata, tako da možemo reći što za početak na tržište ćemo prezentovati Panameru 4, gdje imamo pogon sa 4 točka i Panamera 2 koja se sad vratila. Opet najnoviji model umjesto Panamere Turbo, sad je Panamera Turbo S sa 630 konjskih snaga u odnosu na prethodnih 580. Naravno zadržan je agregat 4.0 V8 atmosferski. Bitno je spomenuti cijene Panamere koja kreće od 193.000 s PDV-om, to je zadnji pogon. To je agregat 2.9 V6 i ima 330 konjskih snaga i naravno do Panamere Turbo S koja startna cijena 340.000 s PDV-om. Želimo na neki način izaći na tržište s nekim novitetima i zadržati taj trend u autoindustriji da ipak postoji određeno interesovanje. Svjesni smo da je situacija takva kakva jeste, da je potražnja manja, toga smo svjesni, ali na neki način mi ne smijemo izostaviti ovo vrijeme koje će jednog dana proći, a onda ako zakasnimo sa prezentacijom Panamere na našem tržištu, onda već imamo kasniju pondu, a model kao što sam sam i naveo će se proizvesti doći na tržište i onda ćemo imati lagerska vozila koja smo možda mogli prethodno ponuditi, pa možda i prodati, ovako bi nas sve to zateklo i onda bi bili sami mi u problemu.